Kublai pi pelok berok bapet ya kini ke video. Saya sih ngapnya so bahai pi iwe ya kini ke channel. De perlok ha kini ke video ke bangta nakwa pen iya pi kumno kayo dia baik sekian han ada li kalong. Ban ha kini kayo nila ru banyo ya kino ki accessories dan ye ki spare part jong keno ke baik ke bagi kwa. Depai penkun ya kini ke video nan sa IP shibun jingtem ha ka bai dai bakador dokumen lan ki kot kisla ban kumno ban transport lan ye ban poi ya kini ki bai sha kano jaka ka bagi kwa yang ina poino sha kata ka bentah. Sementara kalau poi hari kayo yang nyampe nung jaj baik bat jaj skuti ki bang ngila menyo kini ki expose aja kat pra aja kat kedai atau bat kini koi atau lah di sembah kini rosal bat kedua jongki kayak piar udah ini gay mah ini ki kiti MRC diu bat lah kejong ke sisi bat lah kejong kedua tapi kuah bentip ya kedua bat kanon ka jingkili ke kuah bentip ka ben message yang personally apa insta new id apa ngelai bat ka bentili nga kanon jingkili ke bafi kuah bentip baik ani kayo gibuni di baik arjakat para terkendai arpo gibayat tang lai senam sau senam arsnem dan idon kibayat tang sau benai ru bat ka condition jeki kedai bed next to showroom bed baik akan yo kinde baik di batu ne baik bom dan kot bom dan selan de baik ba ka kot ka selan jeki kedai bed badang biang bat kedai bed next terakhir gila menjual ini support baik pakai ini support baik dulu dan kadang ketukan support baik dulu bang akan yo bandingnya video itu nomor lah selemplah kepuar nggak ngit kepuar ban nama sebenarnya sih jadi kayu support baik kodan ini video si separusan si arspa pat nilai sepasan po nilai spa kedai po arspa san po bulat tu nila menyo ki kebun kijat bun kirong kat bapikwa
di perlok laban message yang au new ID bang la rumah po insta aga bay day bat kador kakot pasla kuno ban transport ban kuno ba kit ban order ik ni bay laban message nga personally ban kan batayo di pi di baro Dekat tu nila po isyo fokus jong kanya ka video. Ingin sa isya miyang papapi hati video banwan. Brace bun.